moram iskoristiti ovaj naš razgovor. Moram pitati jednog doktora teologije. Što misli o ukazanju u Međugorju? Prije ove emisije rekao sam ti da sam onako od oka izbrojao broj ukazanja u Međugorju i tih je ukazanja preko 30.000. Ima li u toj množini čuda, ima li svetosti u tome? Ovako, Međugorje, fenomen Međugorja je relativno ambivalentan, znači nije do kraja tu jasno, a razlog je sa crkvene strane poprilično očit. Znači, crkva ne može dati svoj konačni pravorijek ili sud o nečemu dok se to još događa. U Fatimi ukazanja su trajala niti pola godine, ne znam sad točno. Da. U Lurdu znam da je bilo 15 ili 18 ukazanja u kratkom vremenskom periodu i onda su stala. I onda je crkva mogla ispitati okolnosti, situacije, svjedoke i crkva je jako brzo reagirala i u jednom i u drugom slučaju. Jel? I Lurd i Fatima su ubrzo potvrđeni kao autentični. Ovdje se događa nešto što se 30 godina sad već koliko događaju ukazanja kontinuirano na kontinuiranoj bazi. I to je malo čudno. S druge strane nije čudno zato što se trenutno u svijetu događa masu tih ukazanja i crkva i sve, katolička, crkva i sve prati. Gleda šta će i kad se završi ona preuzima slučaj, ispituje i donosi svoj pravorijek. Je li ovako ili je onako. S Međugorjem je, prvo zato što je tu kod nas, pa onda malo drugačiji odnos. Ja volim otići tamo, sa obitelji pogotovo. Kad odem tamo, neki je mir, ne znam, zrak je drugačiji. I to je sve nešto, ti ljudi, mnoštvo tih ljudi, mnoštvo misa koje se kažu, mnoštvo ispovjedi koje se događaju, mnoštvo obraćenja, mnoštvo čudesa. Sve upućuje na to da to stvarno jest Gospodin na djelu, Bog čini čudesne stvari. Ako ćemo biti ovi farizeji, rećemo ne možemo još ništa reći, na kraju i stav Vatikana je takav, čekamo da se završe ukazanja pa ćemo dati svoj pravorijek. U međuvremenu oni daju dopuštenje da se tamo i slavi misa i tamo su sad imenovali, ne znam je li Palić sad tamo apostolski nunci, upravitelj. Tako da s te strane sve funkcionira kao da jest. Ja neću reći da jest ili nije, zato što ne znam, vjerujem, osjećam da tu ima dosta pozitivnih stvari i dobrih, ali čekam crkvu da kaže, a crkva mora sačekati. Možeš samo s par riječi prokomentirati činjenicu da su dva prethodna mostarsko-duvanjska biskupa bili izrijekom protiv. Mislim, iznosili stav da ne vjeruju baš u to ukazanje. Pa da, mislim, oni su tu od početka upoznati s time. Znam da je tu bilo trzavica na razini biskupija fratri i taj takozvani hercegovački slučaj gdje su, mislim da su sad ostala 2 ili 3 fratra još pod ekskomunikacijom. Ovi ostali ili su pomrli ili su se obratili. Tako da je tu bilo puno tih napetosti, trzavica između definiranja župa. Naravno, tu je i novac je definitivno jedna od stvari koja komplicira samu stvar. Meni je malo to isto, ne znam, nije mi drago kad vidim, mislim, drago mi je zbog ljudi jer je podiglo kvalitetu života, ali ono što se izgradilo u Međugorju novcem od hodočasnika, to mi nije neki drag pokazatelj. Vidim, na primjer, Lurd se isto kao grad izgradio, ali Svetište je ostalo skromno, jeftino, da tako kažem. A ovdje sve napreduje u tom nekom materijalnom smislu. A s druge strane, opet znam to, jer vodimo tamo isto ove naše hodočasnike, osobe sa invaliditetom. Ti ljudi, Hercegovci, Međugorci, oni su toliko darežljivi, toliko nisu navezani na to materijalno, iako uživaju stvarno u bogatstvu, da daju sobe besplatno, daju za te susrete sa invalidima, sa obiteljima, tako da ja sam prilično siguran, vjerujem da je to autentična stvar, ali evo čekajmo crkvu da kaže svoje.